Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden Paykeci YouTube kanalımızın görüşçülері, Avto Una suyucular. Sizlerge öte sonun satıuğa uşul 21.01 Unasındağı maşina satıuğa çıktı tuğanlar. Bugün 29 dekabr 2022 yıl Dokaz şahrındağı tuğanlar. Uşul çek çeygen 01 satıuğa çıktı tuğanlar. Andıktan yetişip alыңızlar. Buyursa bunun hiç işi yok deydi. Только alastar, benzin kuyastar, minestер deydi. Motoru Tayga 6. Sutka 5 sutka eкен. Коробка 5 sutka. Мына туғандар, есім номерін қалдырауыз, чалып байлансаңдар болады. Вообще içi salonдағы сонын екен. Арқаңқы теденилары, дискалар мына ушундай куюлма дискада. Дөңгөлөктөрү зимний, почти жаңы екен. Төртөө тең ушундай окшош дискада. Жылы 85 туғандар. Эсинде чалып сурап билсеңиздер болот. Эч мындай иши жок дейт. Только эле минестер дейт. Ходовою дагы жакшы экен. Бүт баары жакшы дейт. Чириги жок дейт астында дагы. Мол жерде кичине бар екен. Калганы жакшы экен. Ого, аркасында колонкалар жык өзү дагы. Свети бар екен аркасында. Запасы бар екен. Ана канаттары дагы сонун экен. Мына аркасы да таптаза. Туғандар, байланышыңыздар, баасын 120 000 дейт. Азмаз кеми бар дейт. Сүйлөшүп көрүңүздөр.